Halo, guten Tag, dobar dan i dobrodošli u novu video lekciju, dobrodošli na vaš individualni čas. Dakle, ove video lekcije namenjena svima vama koji ste početnici, kao i na svakom individualnom času morat ćete da odgovarate na moja pitanja, tako da se pripremite. A ja ću vrlo rado odgovoriti na vaša pitanja ako mi ih napišete u komentarima. Krećemo sa časom. Dakle, na ovom našem individualnom času obrađivat ćemo sledeće glagole. Lernen, učiti, arbeiten, raditi, hören, slušati, tanzen, plesati, kochen, kuvati, sitzen, sedeti, trinken, piti, sprechen, govoriti, rennen, trčati, spazieren gehen, ići u šetnju, schreiben, pisati. Dakle, ima ih dosta. Pripremite se i skoncentrišite se. Prvo ću promeniti sve ove glagole u prezentu, kroz lica, da bismo bili sigurni da i to znamo, da znamo koji su nastavci za prezent. Nastavci za prvo lice e, drugo lice st, treće lice t. Množina n, t i n. Šta to znači? Pa od glagola lernen, konkretno, odbacit ćemo ovaj nastavak n i ostat će nam osnova lern. Na tu osnovu lern dodajemo nastavke za lica. Dakle, ich lerne, du lernst, er, sie, es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen. U redu. Da probamo sa arbeiten. Ich arbeite. Samo da vam pokažem. Dakle, kad od arbeiten odbacimo nastavak n, ovaj osnova će završavati na t. Pa ćemo ovde, ovde i ovde morati da ubacimo još jedno e. Dakle, ich arbeite, du arbeitest, er, sie, es arbeitet. Wir arbeiten, ihr arbeitet, sie. Dakle, dobrodošli na vaš individualni čas. Na ovom individualnom času obrađivat ćemo nekoliko glagola. Lernen, učiti, arbeiten, raditi, hören, slušati, tanzen, plesati, kochen, kuvati, sitzen, sedeti, trinken, piti, sprechen, razgovarati, rennen, trčati, spazieren gehen, ići u šetnju, schreiben, pisati. Dakle, ovo ovde su nastavci koje dodajemo kada glagol hoćemo da konjugujemo, tačnije da ga promenimo kroz lica u prezentu. Dakle, uzet ćemo primjer glagol lernen. Šta prvo moramo da uradimo? Da odbacimo nastavak n i na ovu osnovu koju dobijemo, u ovom slučaju to je lern, dodajemo nastavke. Ich lerne, du lernst, er, sie, es lernt. Wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Da probamo recimo glagola kochen. Odbacimo n, imamo osnovu koch. Ich koche, du kochst, er, sie, es kocht. Wir kochen, ihr kocht, sie kochen. Kod glagola arbeiten će se desiti situacija da kada odbacimo n, osnova se završava na t, dakle ich arbeite, međutim du arbeitest. Dakle, ubacit ćemo jedno e ispred ovog st. Du arbeitest i er, sie, es arbeitet. Wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Dakle, ubacit ćemo e slovo iz prostog razloga, ne možete da izgovorite arbeitest, nego arbeitest. Kod glagola tanzen ili kod sitzen, kada se odbaci nastavak n, završavaju na z, u drugom licu jednini neće postojati s. Dakle, ajde da uzmemo tanzen, plesati, dakle, ich tanze, du tanzt, er, sie, es tanzt, wir tanzen,
je tanzt, sie tanzen. Ili sitzen, sedeti. Ich sitze, du sitzt, sie, es sitzt. Wir sitzen, ihr sitzt, sie sitzen. Ok, sad je red na vas. Pripremite se. Biram za vas glagol. Da vidimo. Hören, taj nismo promijenili. Hören, znači slušati. Odbacimo mu n, dakle ostaje osnova hör. Da vidimo kako će biti ja slušam muziku. Zum Beispiel. Ich höre Musik. Dobro, ti slušaš muziku. Du hörst Musik. Ok, on, ona slušaju. Sie, es hört Musik. Ok, mi. Wir hören Musik. Vi. Ihr hört Musik. Und oni, sie hören. Tako je. Höre, hörst, hört. Hören, hört, hören. To je nešto što mora stalno da se ponavlja. Dakle, naglas izgovarajte, menjite glagole kroz lica dok god možete. Dakle, što više puta ponovite, to će to postati automatski kasnije. Dakle, moći ćete da izgovarate ne razmišljajući o tome koje lice, koji je nastavak i tako dalje. Dakle, moj predlog je samo kao papagaji, menjajte glagole kroz lica. Dobro. Sad, da ne bi tako samo menjali ja učim, ti učiš, stavit ćemo ih u najkraće moguće rečenice. Dakle, moja prva najkraća moguća rečenica je Ich lerne Deutsch. Učim nemački. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch im Zimmer. Učim nemački u sobi. Ich lerne Deutsch im Zimmer. Kako ćemo reći ti učiš nemački u sobi? Du lernst Deutsch im Zimmer. Tako je, du lernst Deutsch im Zimmer. A kako ćemo reći da ona uči nemački u kafiću? Im Café. Znači ona je sie. Sie lernt Deutsch im Café. Sie lernt Deutsch im Café. Tako je. Kako ćemo reći da on uči nemački u školi? In der Schule, u školi. Er lernt Deutsch in der Schule. Er lernt Deutsch in der Schule. Bravo. Dakle, ich lerne Deutsch im Zimmer. Du lernst Deutsch im Café. Er lernt Deutsch in der Schule. Dobro, idemo na sljedeći glagol. Arbeiten. Ja radim. Ich arbeite. Ja radim u prodavnici. Ich arbeite im Geschäft. Ich arbeite im Geschäft. Kako ćemo reći ti radiš u kafiću? Du arbeitest im Café. Du arbeitest im Café. A ona radi u školi. Sie arbeitet in der Schule. Sie arbeitet in der Schule. Tako je. Dakle, ich arbeite im Geschäft. Du arbeitest im Café. Sie arbeitet in der Schule. Naravno, pretpostavljam da biste me sada pitali, a zašto ovde kažem im kafe u kafiću, a ovde kažem in der Schule u školi? Dakle, zašto je jedno to naše u se prevodi na različite načine. U je zapravo na nemačkom in. Međutim, ono što u nemačkom postoji, a kod nas ne, jesu članovi, ali postoje padeži u jednom i drugom jeziku. Pa se to dešava zbog članova i zbog padeža. I naravno to sad svakom početniku zvuči komplikovano o čemu pričaš. Dakle, moj predlog jeste da vi naučite da kažete in der Schule u školi. Znači to naučite kao frazu, na pamet. Kako se kaže u školi in der Schule i ne razmišljate zašto je tu der. U kafiću im kafe. U sobi im Zimmer. U prodavnici im Geschäft. U banci in der Bank. Dakle, to učite kao
da kažem, napamet, kao fraze. Dok ne napravite jednu bazu od nekih, da kažem, 50-ak, 100-ak rečenica, da počnete da baratate sa ovim glagolima, da znate šta znači lernen, arbeiten, hören, da znate da ih promenite kroz lica. Dakle, mislim da je to prvenstveno bitno, a kasnije ćemo onda se naravno baviti i time zašto je ovde im, zašto je in, der i tako dalje. Kasnije će vam to biti mnogo lakše da shvatite nego sada. Ok, dakle, ich arbeite im Geschäft, du arbeitest im Café und sie arbeitet in der Schule. To smo rekli. Idemo na hören, slušati muziku. Ja slušam muziku u sobi, ćemo reći kako. Ich höre Musik im Zimmer. Tako je. Ich höre Musik im Zimmer. A ti slušaš u kafiću. Du hörst Musik im Café. Du hörst Musik im Café. A gde ona sluša? Ona sluša, evo ovde, u diskoteci. Dakle, sie hört Musik in der Disco. Sie hört Musik in der Disco. Dakle, ich höre Musik im Zimmer, du hörst Musik im Café und sie hört Musik in der Disco. Dakle, u ovom klipu ćemo malo više na ovom našem individualnom času vežbati prvo, drugo i treće lice jednina. Množinu ćemo kasnije. Množina je laka, kad malo bolje razmislite, vidite n i n. Dakle, u množini za prvo i treće lice množine koristimo samo ceo glagol. Dakle, wir tanzen, wir hören, ili sie tanzen, sie lernen. Ok. To je bilo hören, sad smo kod tanzen, plesati. Dakle, ja plešem u diskoteci. Ćemo reći kako. Ich tanze in der Disco. Ich tanze in der Disco. Ti plešeš u sobi. Du tanzt im Zimmer. Du tanzt im Zimmer. Dobro. I šta ćemo za njega? On pleše u parku. Er tanzt im Park. Er tanzt im Park. Tako je. Dakle, ich tanze in der Disco. Du tanzt im Zimmer. Er tanzt im Park. Sećate se kod ovog tanzen smo rekli kod drugog lica jednine nema s. Nema kao hörst, lernst, arbeitest, ovde je tanzt. Što ne može se izgovoriti tanzt. Ajdemo da nastavimo sa kuvanjem. Kochen, kochen. Ja kuvam u kuhinji. Ćemo reći ich koche in der Küche. Ich koche in der Küche. Ti kuvaš u kuhinji. Du kochst. Du kochst in der Küche. Du kochst in der Küche. Ajmo da kažemo da on kuva u restoranu. Dakle, er kocht im Restaurant. Er kocht im Restaurant. Tako. Dakle, ich koche in der Küche, du kochst auch in der Küche i ti isto u kuhinji, ali on ne, er kocht im Restaurant. Er kocht im Restaurant. Bravo. Je li teško? Nije. Polako. Sitzen. Sedeti za kompjuterom. Zum Beispiel am Computer. Dakle, ich sitze am Computer. Ja sedim za kompjuterom. Ich sitze am Computer. U kancelariji. U kancelariji se kaže im Büro. Dakle, kako ćemo reći ja sedim za kompjuterom u kancelariji? Ich sitze am Computer im Büro. Ich sitze am Computer im Büro. A ti sediš za kompjuterom u sobi. Du sitzt am Computer im Zimmer. Du sitzt am Computer im Zimmer. A gde on sedi? On sedi za kompjuterom u prodavnici, im Geschäft. Kako ćemo to reći? Er sitzt am Computer im Geschäft. Er sitzt am Computer im Geschäft. Dakle, ja sedim u kancelariji, ich sitze im Büro. On sedi u sobi, er sitzt
im Zimmer. Ti sediš u prodavnici. Du sitzt im Geschäft. Sitze, sitzt, sitzt. Trinken. Kafe. Ja pijem kafu. Ich trinke kafe. Jel' tako? Sad treba da kažemo, ja pijem kafu u baru. Evo ga u baru ovdje. Znači, ich trinke kafe in der Bar. Ich trinke kafe in der Bar. A ti piješ u kafiću. Du trinkst kafe im Kafe. Du trinkst kafe im Kafe. A da vidimo gdje će ona da pije. Ona će da pije u parku. Ili u restoranu, sve jedno. Ajde u parku. Sie trinkt Kafe im Park. Sie trinkt Kafe im Park, a on pije u restoranu. Er trinkt Kafe im Restaurant. Er trinkt Kafe im Restaurant. Ajmo baš da kažemo sad mi, množinu. Znači, kažete mi, ceo glagol. Wir trinken. Wir trinken Kafe. Mi pijemo. Gde pijemo? Pa pijemo recimo u kuhinji. Wir trinken Kafe in der Küche. Wir trinken Kafe in der Küche. Dobro? Šta nam je ostalo? Sprechen. Sprechen, glagol, je sad malo karakterističan. Dakle, ima i tih glagola koji nisu pravilni u nemačkom. Dakle, kao što su ovi bili do sada, gde smo dodavali ove nastavke. I na sprechen ćemo dodavati te nastavke. Međutim, kod sprechen, u ovoj osnovi spreh će se desiti da ovo e prelazi u i kada kažem ti i kada kažem on i ona. Šta to znači? Ja govorim ich spreche, normalno. Ali ti govoriš du sprichst. I on govori er spricht. Znači nema sprecht, nego spricht. Ich spreche, du sprichst und er sie es spricht. U množini sve normalno. Wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. Dakle, samo pazimo kada je glagol nepravilan u nemačkom u prezentu, on je nepravilan samo u drugom i trećem licu jednine. Dakle, samo kad kažemo ti i kad kažemo on ili ona. Dakle, ja pričam sa prijateljima, ćemo reći kako ich spreche mit Freunde, prijatelji. Ich spreche mit Freunde, ich spreche mit Freunde in der Schule. Pričam sa prijateljima u školi. Ich spreche mit Freunde in der Schule. A ti pričaš sa prijateljima, du sprichst. Du sprichst mit Freunde, zum Beispiel, gde pričaš? U kafiću. Du sprichst mit Freunde im Café. Du sprichst mit Freunde im Café. Gde ona priča? Ona priča sa prijateljima u školi. Sie spricht mit Freunde in der Schule. Dakle, sie spricht mit Freunde in der Schule. On priča sa prijateljima u banci. In der Bank. Er spricht mit Freunde in der Bank. Dakle, ich spreche mit Freunde, du sprichst mit Freunde, er spricht mit Freunde in der Bank, zum Beispiel u banci. To je jedini ovde nepravilan glagol, da vas ne brinem. Idemo dalje, rennen. Rennen je trčati. Ja trčim, ich renne. Ja trčim u šumi. Ich renne im Wald. Ich renne im Wald. A ti trčiš, du rennst. Du rennst im Wald. Ona trči, sie rennt. Sie rennt, gde trči? Na plaži. Auf dem Strand. Sie rennt auf dem Strand. Trči na plaži. Dobro. Spazieren gehen je ići u šetnju. Nama treba zapravo ovaj glagol gehen. Znači ovaj glagol gehen mi ćemo menjati kroz lica. Hajde prvo da ga promenimo. Dakle, ja idem. Ich gehe. Ti ideš. Samo da vam označim. Dakle, kad se oduzme ovo N, ostaje nam, ovo nam je osnova G. Ich gehe. Du gehst. Er, sie, es geht. Wir gehen. Ihr geht. Sie gehen. Dakle, ovo H samo produžava ovaj vokal E. G. A ovo spazieren ćemo stavljati iza. To je kao prefiks kod ovog glagola.
Dakle, ja idem u šetnju, ću reći ich gehe spazieren. Im Berg. Im Berg je na planini. Im Berg. Ich gehe spazieren ili ich gehe im Berg spazieren. Dakle, ovo spazieren mora da ide skroz na kraj rečenice. Ich gehe im Berg spazieren. Ti ideš u šetnju u parku. Im Park. Dakle, du gehst im Park spazieren. Du gehst im Park spazieren. Ona ide u šetnju. Sie geht spazieren. Sie geht im Park spazieren. Ona ide u šetnju u parku. Znači, spazieren gehen. I posljednji dasledste je schreiben. Schreiben je pisati. Einen Brief, pismo. Dakle, ich schreibe einen Brief. Ich schreibe einen Brief, pišem pismo. Ich schreibe einen Brief im Büro. Naučili smo u kancelariji. Ich schreibe einen Brief im Büro. Kako ćemo reći, ti pišeš pismo u kuhinji, recimo, ili mail. Sve jedno, ne pišemo više pisma. Mail. Du schreibst eine E-Mail in der Küche. Ti pišeš e-mail u kuhinji. Du schreibst eine E-Mail in der Küche. A gde ona piše? Ona piše... Gde piše? U školi. Sie schreibt in der Schule. Sie schreibt in der Schule. A on piše u prodavnici. Er schreibt im Geschäft. Er schreibt im Geschäft. Dakle, to su bili naši glagoli za naš individualni čas. Nadam se da ste uspeli da me ispratite i nadam se da ćete, ako ne znate ove glagole, odgledati ovaj video više puta, naglas izgovarati promenu ovih glagoli. Naravno, napišite mi u komentarima ako ima neko pitanje, a još bolje napišite mi neku od ovih rečenica koje smo danas pravili. Dakle, pravili smo potvrdne rečenice u prezentu. Ich sitze im Büro. Ich spreche mit Freunden in der Schule. Ich gehe im Berg spazieren. Ich tanze in der Disco. Ich arbeite im Geschäft. Dakle, već znate da napravite rečenice na nemačkom. Srećno. Auf Wiedersehen. Vidimo se.